сархати хабарҳо. Димитрий Гордон хост истеҳсоли дронҳоро дар Тоҷикистон таҳқиқ кунанд. Пуштибонии тоҷикони муқими Аврупо аз ҳуқуқи занон дар Эрон. Духтари тоҷик пас аз 1 моҳ дар шифохонаи Русия ба худ омад. рӯз бахайр бинандаҳои гиромӣ, бо умеди сеҳатмандии шумо навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. Имрӯз 2 ноябр аст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон бо такя ба маълумоти ҳавошиносон ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони кишвар мерасонад ки аз 2 то 5 ноябри соли равон дар кишвар ҳавои номусоӣ дар назар дошта шуда, дар водиҳо боронҳои пуршиддат меборад ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳӣ эҳтимоли боридани барф зиёд аст. Ҳамчунин аз сардии бештари дамои ҳаво низ хабар дода шудааст. Бар асари боронҳои пуршиддат омадани селҳо дар баъзе минтақаҳо эҳтимол дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз шаҳрвандон ва меҳмонони кишвар хоҳиш кардааст ки дар чунин рӯзҳои сербориш сафарҳои худ ба минтақаро маҳдуд кунанд. Ин ниҳод ҳамчунин таъкид кардааст ки шаҳрвандон аз рафтан ба шикор, моҳидорӣ ва ҷамъоварии ҳезум ба доманакӯҳҳо худдорӣ кунанд. Димитрий Гордон, рӯзноманигор ва блогери шинохтаи украинӣ, дар суҳбат бо Озодлиг бахши узбекии радиои Озодӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостааст истеҳсоли дронҳои эрониро дар хоки Тоҷикистон таҳқиқ кунанд. Ӯ дар охири моҳи октябр дар барномааш дар YouTube низ иддао карда буд ки Тоҷикистон ба тавлиди паҳботҳои эронӣ ёрӣ медиҳад ва Русия бо истифода аз бесарнишинҳои зарбазан шаҳру деҳаҳои Украинаро вайрон мекунад. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон рӯзи 30 октябр гуфт душанбе дар тавлид ё истеҳсоли дронҳои эрон надорад ва ба кишвари севум таҷҳизоти низомӣ намедиҳад. Расонаҳои Эрон моҳи майи имсол гузориш дода буданд ки Теҳрон дар Тоҷикистон корхонаи тавлиди дрон ё ҳавопаймоҳои бесарнишини Абобил-2 кушодааст. Мақомоти Тоҷикистон дар бораи ин корхона ва фаъолияту маҳсулоташ то ҳол чизе нагуфтаанд. Шаҳноза Наврӯзоваи 10 сола аз Тоҷикистон ки дар сӯхторе дар ноҳияи Белоярски Русия ҷароҳат бардошта буд, аз зери дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ берун оварда шуд. Ӯ беш аз 1 моҳ боз дар шифохонае дар Екатеринбург дар ҳолати вазнин буд ва бо ёрии дастгоҳ нафас мегирифт. Сӯхтор шаби 21 сентябри имсол рӯй дод. Пизишкон гуфтанд роҳи нафасу шуши Шаҳноза сахт осеб дидааст. Аминбек Наврӯзов, падари Шаҳноза, рӯзи 1 ноябр гуфт ӯ ҳанӯз гап намезанад, аммо дасту пойҳояш ба ҳаракат даромаданд. Мақомоти консулгарии Тоҷикистон дар Русия гуфтанд ҳоло вазъи Шаҳноза беҳбуд ёфта. Пизишкон гуфтанд ӯро аз шӯъбаи эҳё ба ҳуҷраи маъмулӣ мегузаронанд. Барои идомаи табобати Шаҳноза ва мадад ба хонаводаи ӯ ки дар сӯхтор ҳама чиз аз ҷумла санадҳояшонро аз даст доданд, дар Русия маъракаи ҷамъоварии пул роҳандозӣ шудааст. То имрӯз беш аз 50 000 рубл ба дасти падараш расидааст. Чанде аз тоҷикони хориҷ аз кишвар бо шиори «Мо аз Тоҷикистон мегӯем» ба флешмоби «Зан зиндагӣ озодӣ» пайваста аз ҳуқуқи занони Эрону Афғонистон пуштибонӣ карданд. Дар як навори кӯтоҳи видеоие ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, дида мешавад тоҷикони муқими Аврупо бо нишони ҳамраҳӣ мӯйҳои худро қайчӣ мезананд. Зарина Тоҷибоева, як зани тоҷики муқими Швейтсария ки дар ҳайати гурӯҳи мусиқие дар ин кишвар овозхонӣ мекунад, ин наворо ҳамбастагӣ ба бонувони Эронзамин ва Афғонистон унвон кард. Дар ин флешмоб ҳамчунин Шаҳзода Назарзода, рӯзноманигор ва нависандаи тоҷики муқими Ҳолланд, наққоши ҷавон Маърифа Давлатова, Бахтиёр Аминӣ, шоири муқими Олмон ва чанд нафари дигар бо либосҳои тоҷикӣ шиори «Зан зиндагӣ озодӣ» мегӯянд. Марги Маҳсо Аминӣ, 22 сола, моҳи сентябри имсол боиси эътирозҳо шуд. Ӯро пулиси ахлоқи Эрон бо гумони бадҳиҷобӣ дастгир карда, пас аз 3 рӯз ҷасадашро ба наздиконаш дод. Мардум маъмурони пулисро ба марги ӯ муттаҳам мекунанд. Чунин флешмобҳо ва гирдиҳамоиҳо дар тамоми шабакаҳо ва бисёре аз кишварҳо ба пуштибонӣ аз эътирозгарони Эрон ҷараён дораду садҳо ҳазор нафар дар онҳо ширкат ва ҳамсадоӣ мекунанд. Вале ин мавзӯъ дар матбуоти Тоҷикистон чандон бозтоби густурда надорад. Флешмоби тоҷикон бо пуштибонӣ аз ҳуқуқи занони Эрону Афғонистон дар ҳолест ки сари чанд вақт хабарҳо аз худкушии занони тоҷик бо сабаби ҷабру зулм ва беэҳтиромии шавҳар дар Тоҷикистон расонаӣ мешавад. Тамара Катаева, овозхони шинохтаи тоҷик ки тӯли беш аз 30 соли охир дар Амрико зиндагӣ ва ҳунармандӣ мекунад, ба синни 75 солагӣ расид ва барои табрики ҷашни 70 солагии Мастона Эргашева ба Душанбе омад. Ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Барод Юсуфӣ бо Тамара Катаева суҳбат доштанд ки пораи онро ҳамроҳ мебинем. Ташрифи ман ба Душанбе ҳамин ҳаст ки ман ки фаъолияти санъати ман дар ҳамин Тоҷикистон кушода шуд, ҳам хеле худам қарор кардам ки бояд инро ман давом диҳам.
قطعی نظرگذاری که نگاه نکنم. در آمریکا ما 90 سال در همونجا ما گذشتیم. از همون سالی که اومدم، از همون یکم روز من از انسامبل گلشن گفتم، من از تاجیکستان گفتم، در همه کنسرت ها، در وقت نوروز، در وقت استقلالی وطن و واشنگتن، اگر وقتی که رقم‌های 10 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی شد، انامجا من رفته استقامت کرده برآمد میکنیم. برای چی؟ برای آنکه همین امریکانسو فقط داند که ما هم تا حاضر صنعت نگاه داشتیم. اگر ما صنعت خود رو نگاه نداریم، یاشا یاد نمیگیرد. از برایم کوشش میکنیم که زبان خود، عرف عادت خود، سرودهای خود را همخیل نگاه داریم و با اینها پیشنهاد کنیم. شما از نخستین آوازخوان‌هایی بودید که در حیات اولی گروهی انسامبل گلشن بودید و شما گفته میتونید که چرا همون سالهای 80 به غیر از انسامبل گلشن دیگر یک هیچ گروه دیگر پیدا نشد؟ یگان مانع وجود داشت یا صنعتکار استعداد نمیرسید؟ میدونید من 1969 یکم مرتبه از کنکورس گذشتم. رحمتی همون وقت آرشو عارفوف بودن، راهبری بدیعیمون. همون وقت با من برآمدگیم پیش از من لیلا شریپова بودن. لیلا شریپova گذشته رفتن در باکو در ایران. این نشه راستگی توغرش گفتن نمیتونم. همون وقت با جا خالی موند، گفتن که اینها کنکورس تعیین کردن. همون کنکورس من یکم جای گرفتم. همون وقت با 120 سوم اکلاد. این برای من اکلاتی کلام بود، لیکن من خودم همشیره медсестра من خودم. لیکن من که اویلی صنعتکار به تولد شده موندگی، پدر و مادر من فریدا ملاکاندова و پنخاس کورایف که بودن، اینها هم مادر من هم اکتریسه، هم اشولچی، هم بازیگر بودن. همون با خیال من که همونو کوفنورشون بسیارتر بلندتر گرفت. از برای من همین راه اومدم. یادآور میشم که تامارا کاتاев و همسری باریس کاتاев کارگردان تئاتر و تلویزیونی تاجیکستان است. بینندگان عزیز، شکل پوره این صحبت را شما میتوانید در وبسایت آزادی و هم آزادی ویدیو تماشا کنید. در 9 ماه سال جاری دهها دختران تاجیکستانی با دامادهای تاجیک ازدواج کردند. کمیته دولتی امور ازبکستان خبر داده است که در این مدت بیش از 1000 نکاح را با اشتراک شهروندان خارجی به قید گرفته است. در روی خط دولت‌هایی که دختران ازبک با شهروندان آن ازدواج کردند، ترکیه با 257 ازدواج در مقام اول است. در مقام دوم روسیه با 207 ازدواج و در جای سوم تاجیکستان با 158 ازدواج قرار دارند. همچنین در این مدت 187 جوانی تاجیک با دختران ازبک اویله برپا کردند. در تاجیکستان نیز برای ازدواج مردان تاجیک با زنان و دختران خارجی محدودیت نیست، اما سال 2011 کدکس اویله را تغییر داده. بر اساس آن تنها شهروندان خارجی می توانند با زنان و دختران تاجیک ازدواج کنند که نه کم از 1 سال در قلمرو کشور زیستند. اینچنین پیش از ازدواج باید به همسر تاجیک خود منزل زیست بخرند و شرطنامه نکاح را امضا کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 2 نوامبر را فرا می گیرد. 2 نوامبر روز ختم بی‌جزایی برای قتل ژورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستی کم 74 ژورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیت‌های کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان به جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان میگویند موضوع قتل و کشتار ژورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است، پررو و همه‌جانبه تحقیق نشده است. 2 نوامبر سال 2016 پارلمان به 2 قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده به شخصان دارای 2 شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالیت در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا میبرد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد، از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه‌ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگارکشی در تمام مکان‌های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان نیم میلیون نفر و از آنها 78% مردم و 10% زنان سیگارکش می‌باشند.
бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз ин гуна таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. То фардо хайр, худо нигаҳдор.